Hallelujah. KuMateyu isahluko ngesika 13 esincinyane ngu16 lo 17. Kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona, nendlebe zenu ngoba zisizwa, ngoba ngiqinisile ngithi kini banengi abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo abakubonanga, nokuzwa lokhu elikuzwayo abakuzwanga. Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe igama lakho namhlanje mhla ka-8 April, suku luphakemeyo kakhulu lapho olethe khona abantu abasindwa yimthwalo yesono ukuze bakhulunywe labo ngumuntu osindwa ngumthwalo wesono, abantu abadinga indlela neqiniso lokuphila ukuze uJesu afunyaniswe indlela neqiniso lokuphila, abantu abakhatheleyo abalemthwalo enzima onhliziyo zabo ziqhekezekile zidabukile zihlulukelwe ziphelelwe lithemba. Namhlanje ngalona leli lizwi eliza kuvelela esihlalweni sakho somusa, kalithontele ezinhliziyweni zethu lifinyelele injongo enkulu oyibekele yona, kwelihle igama lomfela uJesu, amen. Hloko wendaba yethu namhlanje ithi isipho esingelinganiswe. Ini? Isipho esingelinganiswe. Incwadi kaLuka isahluko ngesika 21 ngifunda khona ivesi ngelika 1 sisehla layo sisiya kuverse 4. Lithi lona ilizwi likaThixo, wathi ebheka wabona abacebileyo bebeka iminikelo yabo emphongolweni womnikelo. Wabona nomfelokazi othile ompofu ebeka amafadingi amabili kumbe indibilichi ezimbili. Wathi verse 3, ngiqinisile ngithi kini lo umfelokazi ompofu ubeke okuningi kunabo bonke, ngokuba laba babeka umnikelo kokuphuphumayo kwabo, kepha yena ebumpofini bakhe unikele konke abephila ngakho. Inkosi ibusise ukufundwa kwelizwi layo, mayidunyiswe iphakanyiswe njalo lelizwi layo lebandla libusiswe. Lizwi likaThixo liveza ompofu umfelokazi owayeletha umnikelo. IBhayibhili lithi lona uJesu wayemile lapho kwakulomphongolo womnikelo. Ngalezo nsuku babenganikeli ngendlela esinikela ngayo ukuthi umdikoni wenze njani uyadlulisa isitsha, kodwa babesiza phambili lapha babuye belokhu bethululela izipho zabo kuJesu. Ngaleso sikhathi uYesu wayekhangele enibona iminikelo eyayisiza. IBhayibhili licacile lithi lona wakhangela wabona abanjani kuqala. Selihambile ngikhaya likhona, wabona abanjani? Abacebileyo, abalemali, abanothileyo besenze njani? Bephosela umnikelo wabo. Ngileqiniso ukubana ekunikeleni kwabo umnikelo wabo wawumkhulu kakhulu. Hallelujah. IBhayibhili lithule ngokuthi uJesu wathini ngabo. Kalitsho lutho iBhayibhili ngabo. IBhayibhili kalitsho icomment kaJesu, kodwa ngiyamkhangela ngelihlo lenhliziyo ekhangele, kumbe ubuso bukaJesu babuhlala bubobotheka izikhathi zonke. Kulomama owayehlezi ekucineni ngale esesaba eqhukha kakhulu ukuthi selokhu umsindisi emilaphayana uzothini ngomnikelo wami, umnikelo wami uzawamukela yini na? Inkosi yasezulwini iza kwamukela yini lesi isipho engisilethayo? Ilizwi likaThixo lithi lona weza phambili
waphosela indibilithi ezimbili. Asikeni simthathe ngomkhumbulo. Mina ngicabanga ukuthi waphosela masinyane wabaleka. Ngimthatha ngelihlo lomkhumbulo ukuthi mhlawumbe ekunikeleni kwakhe ngenxa yokubana wayele ndibilithi ezingaki ezimbili, udwende olwaluphambili lwaluthulula imali. Yena elendibilithi ezingaki ezimbili, mhlawumbe kwakumthelela inhloni, wathatha ithuba lakhe lokubana anikele, waphosela masinyane wayesesukile. Kodwa umiswa yilizwi lomsindisi elithi lona lo umsindisi wamisa inkonzo wathi sokwenzakele okukhulu la. Abantu bathi kuyini okwenzakeleyo? Wathi nangu umuntu onikele kwedlula bonke. Namhla ichurch ihambe ngikhaya. Wathi nangu umuntu oyenze njani onikele bonke. Uyabona ukuthi nxa ubala iBhayibheli ukuzula izwisisise so ukuzula ikholisa. Manini ngilenzele ikholisa iBhayibheli. Liyafuna ukukholisa iBhayibheli. Okwandulela lesi sahluko uYesu wayekhulume ngokunikela okukaKhesari kubani? KuKhesari. Okulandela leyi ndaba ukhuluma ngezibonakaliso zokuza kwakhe. Sihamba sonke yini na? Okuzalandela yisiphambano lapho azalenga khona. Yikuzuzwisise kuhle indaba yeBhayibheli. So uJesu umi laphana okunikelwa khona, yena ubona okuzike okudlula inkonzo yomnikelo. Ubona umhlaba osuzachabalala. Ubona abantu belungiselela ukubana ngoba masinyane iJerusalema laliza kubhidlizwa. Kodwa mandulo kokubhidlizwa kweJerusalema kwakumele ukubana kube khona umnikelo ophakemeyo okaKristu Jesu. Namhlanje ngingedwa enkonzweni. Ngakho nxa ekhangele lumama onikelayo uyathinteka kakhulu enhlizweni yakhe. Lithi lona ilizwi likaThixo wazwakala esithi nangu onikele okwedlula bonke. Mana ngeke ngenze kanje. Umama lo wadlala umfanekiso wecebo losindiso. Ngitolika isilungu ngesintu la. He played the plan of redemption. She acted out the plan of redemption. Ngizama ukuthi ngikucacise lokho. Umama lo ayekwenza wayekhaya indaba yosindiso ukuthi imi njani. Mana sikimkhangela umama lo. IBhayibheli lithi lumama waye ngumfelwakazi. Vele umfelwakazi ulenhlupho zakhe ezinengi ngokuba ngubani? Ngumfelwakazi. Yabona? Umfelwakazi engabizwa nguchurch elder. Uchurch elder elder responsible wakhe. Bengambona lo church elder uhlupho soluyini? Angitsho liyakwazi. Baxoxa indaba zenkonzo kusemini ligwaze umhlaba, kodwa ngenxa yokubana ngumfelwakazi obizwe ngumdala webandla sekulohlupho ukuthi ubizwe ngumdala webandla. Mana ngeke ngiphonga ukudlula kukhona lokhu ngikhuze umoya onjalo. Ayisiwo umoya kaJesu. So umfelokazi ngesimo sakhe yena ngokwakhe weyisekile, udelelekile. Ngendlela abantu abamkhangela ngaye. Ngani ule stigma yekela ngisebenzisela nelibala. Ule stampa alaso. Le ndodana kaThixo ivelela ezulwini yeza yeyisekile. Ile stampa sokubana ngumntana ombazi uzalwe ngendlela engayisiyo. Lumama wayedlala icebo losindiso. Ngakho uJesu ekhangela lumama uthi lumama ngiyathinteka ngaye ngoba ufana lami. Futhi ufana lo baba. Ngoba uThixo walithanda ilizwe kangaka waze wanikela ngeyodwa indibilithi ayisisele ukuze ilona lo kholwa kiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade. Isikhathi ebengisicelile sesiphelile.
wathiya ubukhosi wenza lapha emhlabeni esazi ukubana lapha aza khona yikho bazambethela khona. Wathiya ingubo yobukhosi esazi ukubana uzagqokiswa eyokuhlayaza, ekwazi ukubana ugqokela eyokuhlayaza ukuze wena ugqoke eyobukhosi. Wethula umqhele wakhe wobukhosi ukuze thina abantukazana sigqoke umqhele wobukhosi njengoba wathatha indawo eyayingeyethu ukuze thina sithathe indawo eyayingeyakhe. Wahlukuluzwa ukuhlukuluzwa okwakungokwethu ukuze thina sibe lentokozo eyayingeyethu. NguYesaya owathi ezama ukuchasisa indaba yakhe wathi ngemivimbo yakhe nangemidwebu yakhe nangezilonda zakhe thina siyasiliswa. Yekela ngikubeke ngesilungu, his frustration was our satisfaction. Yebo ukufa kwakhe kwaba yimpilo kithi. Ngakho-ke dumisa uJehova khona emagumbini, vuka ubonge, udumise uThixo ngoba wanikela ngendibilithi ezimbili ukuze inkonzo yokusindiswa kwakho ibe ngepheleleyo. Kacuphanga kodwa wazithulula, wazinikela ngokupheleleyo yena ngokwakhe. Ngesinye isikhathi umnikelo udlula. Umfana omncinyane owayezwisisa indaba yomnikelo wathi, Mdikoni yehlisa kakhulu ingcebethu, yehlise Mdikoni ingcebethu. Owayefuna ukukwenza yikuthi yena angene engcebethwini abe ngumnikelo. Lumfana wayezwisisa uJesu lokho akwenzayo. uJesu esiza emthini elenga esiphambanweni yilokho ayekwazi. Omunye umhlabeleli uyahlabelela uthi yena wahlanyela isihlahla eminyakeni eyinkulungwane ezimbili ezedlulileyo, wasinika ilanga, wasinika ama-nutrients, wasinika konke, esazi ukubana lesi sihlahla siza kuba yiso eseGolgotha lapho aza kulenga khona. Wavuma indoda yazalwa ngumama, umama wakhulelwa, kwaba le 9 months ethwele indoda eyiza kuthola isipikile esasizangena ezandleni zikaThixo. Wavuma ukubana kube khona i-iron ore eza kubuthana emhlabeni, esazi ukubana ngolunye usuku le iron ore iza kuba yizipikile eziza kungena esandleni sakhe. Yebo, ngokufananayo wavuma isihlahla ukubana sibe ngumqhele wameva ekhanda lakhe. Konke lokhu wayekwenzela wena ukubana ube ngohlengiweyo. Ezweni laseNgilandi lapho kwakukhona umkhuhlane we-diphtheria, wawungelapheki lumkhuhlane ngenxa ngalezo zinsuku. Namhlanje umkhuhlane lo uyelapheka. Lumama owayeyindlovukazi, Princess Queen Alice, owayeyindlovukazi yaseNgilandi, waba nendodakazi yakhe eyagula kakhulu inomkhuhlane we-diphtheria. Eyivakatshele esibhedlela, uthi indodakazi ithi yona ungeze wangangana. Esazi ukubana ukumanga kutsho ukubana uza kugula. Umntwana lo mama lothando olwaluphakathi kwenhliziyo, lesihlelo engingasaziyo bomama liyasazi ukuthi sinjani, saqhubuka enhliziyweni yendlovukazi. Indlovukazi yakhothama yamanga umntwana. Ngemva kweviki umntwana wafa. Ngemva kweviki ezimbili umama wayesele diphtheria wafa. Kwabakhona ukukhala okukhulu eNgilandi. Ukukhala kwakungayisikho kokubana yebo indlovukazi ifile, kodwa ukukhala okukhulu kwamenyezwa ukubana senze njani ngothando olukhulu lwendlovukazi ekwaziyo ukubana ukwanga umntwana ole diphtheria kutsho ukufa. Ngilapha ukumemezela, senzeni bathandekayo ngothando olukhulu olungaka
wehla emhlabeni wathintana lesono kazange athintane lesono ithi yona inceku kaThixo he became sin waba yisono ngokwaso yikho ubaba wayengeze wamkhangela emthini ngoba isipho esiphakemeyo esingelinganiswe sase silenga emthini waba yisono he planted a warm kiss right on the face of planet earth and he became sin wanamathisela ubuso bakhe wanga umhlaba owawulesono ukuze ahlenge umhlaba iyekela ngithi mina la igugigazi linamandla ukugezisisa walengela mina emthini ukuze ngibe ngohlengiweyo bathandekayo themba uJesu uthembekile shuwa aqiniseka ngaye uqinisekile bambelela kuye kuyabambeleleka kuye ngoba abanye ungabambelela kibo uzalahleka ngoba wasinikela indodana enguKristu Jesu kubana isifele emthini isipho esingalinganiswe